Amen. Pas yaga ko jam Jehovah kon yo amaje asukabit ke kas tugetap Jehovah ko ngolol ji saban mat kwag kongoy sama sabit ko ngolol ji Jehovah mugulel wek yak tugul akwag nyin dani sabit ke sabchi amutu boni kama jaga ngalale e utap Jehovah ang marandu taban danyo mamigit kon yo na sirei tugetap Jehovah nagi ko ngolol ji binwek amaja en kakwa utik chingringene angalale ngale chongnole nigisene ago majogolo lagini aeng noginda asroit ko tage ngalale betu shagala yagere utap Jehovah lagin dojinda bi kyo kongete ko tonon mo inget ing tulweta barara tetko jorgei ko tap Jehovah age bel gorsion ne tai tetko ko ba ko tap no agweri ki ako tayo ko imeng gabi bertatukul na ba emit na ba Sumeria ako itun ko itebe tu shekap Nimrod tatjekete tikse na koy tolay tanagi wakot koy kipsang gutishek ako jorga Jehovah ngita butap taunet kurgetap taunet tamanagenge tatjekep chay ko tu swek ako toy pik ko yame matinwek tukul ko babik chok ako matinwek ap Kagaptai, Misri, that Chegajoruga, our Garatut, Chibai Martin Wega Rift Valley. Ko Eutap Jehovah and the Indo, Jinjata told not an Madagalale ran. O not of Amaja Asoman and get about Amos. Tabutaba Mosomo, that is a pomo, I will lay a man, my tayat, Kamuta in the troll, Kotom Gongal, you want to keep or to keep him out. Mamata Jehovah gone you. Engi bendaga tol aging bigalat tol kumatinya baoria noto na kama jangalale ang logindo sige gel ako timbe tu shek kya ko loegi tu bikyo ko yesta ko emde be berwe kitirchin ya kya ko utche bik Jehovah ko mameta ge Jehovah ay baoria eng boy shek chibokota Kalenjin ko mugo lagot mugeni ko gingalal kondo jin Jehovah ko to tom tam ko chenge Jehovah Uya tagigere amugale inenda tingap tabuta ba isu nigi agi ba ko kinenda puryo shitto lang bindu chigi ko sirto ko benda tingor tinwe pa nga na ko gimate binenda ko matnya ba oria ko ngot ko Jehovah ni tanagindo ji saban ko ko kale Jehovah kamu tende nagi ngalal ji kwani shityo gengening mautin ingebe berwe kejang agengor tinwe kejang Kung ikaw ang alalwe, jimbe tu siya jibalit, tingwiri ni, nagyayang ngenendet. Kung natako, ndagatin niya para inda betu siya galak, sige ang alale mo na to siya gabo isip. Sige ang alal jimulal wekyo, agondo jiorten wekyo. Kutubuk siya jang, sige isip ke mautin. Sige kwak, emet kamukul si mo siya jo, purer wait na kikimuha. Unde ke inik, kutomo koy, kele tunbe ndi jumbe ang mau na to shek tul je bakap sireti no ang mongo agewa ak po isek ke jang ji bagap sigis agayo ak pro yo shek tul je bakot ap Kalenjin kumama tage Jehovah ing bindaga tul ko matinya ba oria na tamane ing kitabuta ba isu ni karat tamanak te sappa te timaglag te temag te sap umaya to lagi ay anya na tayo ni logo o kanya yung dogo kaya ikaw mo dyan kalagi ang jita geng kabro dia tagatul na babi kaso kabit ko menyangon kumukul o awa warchi ka nyisip cheki ngat agiwa to siya kami nga to siya pa kaso kabit ko dyan kamukto indet kumangu kulit tamana patamtamata ko nyuri gagi mo kulo kagatuk ko dyan tatutya ko gitat ko la so kabit ka sa runay dyan Akwa Jehovah na miye ing banot kwa. No tamo na agi mama tage Jehovah. Yamating ing kita genge. Pobor Yosef tol je manya ingon ogigir toro na tetap Jehovah. Kita genge na kama ta tinyang magindo. Ko kangge ba kap cross. Ogigi pumata kap cross ko kage tarboro inda na kap cross mamujang alale ang guna olegiu.
kamusaishek chekitindoi Recording in progress. maat nekikiib eng kapkoros ko kinyone maat age nyekilal kot kobek kenyit maat nebo ketit nekikisochi ak kelul ketit nekinyamdut nekikarur moo nekikakiyai kolulchi kongasis tatya kebet kwenik chekipkeboisie keborbori maatab bionik asikobit kobek maat ako kergei ak maat nekicham kochorugei eng kipsengut konyone kaptisisiet eng arorutiet naos ko kindochi Jehova bikyok kocheng inendet kakatakesoman eng kitabutab boisionik 17 koit 26 kotestai akoi 28 kole yekotiekya koba bororiosiek ko kimeto Jehova kocheng inendet akotamtamanab konyor ngakimogolong age tugul eng achek akwonge boisiet nekiya Jehova noto amune kingei maatab kapkoros kuye kakamwa eng yo ko igere ile kinginyekechop kapkorosut nekikure mabwaita nekimi sangutab sang ak kapkorosut nekimi ma amu kinde kamuktoindet moningotio sikobit koek tisindetab kapchi akomi kapkorosut nekikikure mabwaita eng sang ako kikikochi chepyoso akosotio nekikwony korib maat nekikibune rokionok eng kapkoros nyekilal eng ma ako maat ako kimane ngome maat komakibarbari bionik kikeal kibiritit betusiechu lakini yekinye kokikimusto maat nekipkesome maatab koin ne maatab kapkoros amu betut yekibendi kapkoros keisto kwenik akemeto tuguk tugul sikoma maat akisipkei maat age nelel eng kapkoros nenyekiloli kobek kenyinin age ko ki maat nekikibune taitab Jehova ne maat ak ngoliel hilet akochorgei tiondo barak akobel kot kekimise maatab kapkoros nekipkinemu manin sikekimise maatab hilet mametogei Jehova ai baoriat ko ngiker nguno ole kiwot kapsubenut nekibo keny ko kingolole tuguchu somok ko koita netai kobo yoin nekitanye emoni koita nebo oeng ko kibo yaet ak koita nebo somok kotononi oretab kapchi noto amune ikele ile chicho ko manyu chicho ko amu tilyandi noto kobo man nekikisomei noto amune kikimwa kele Adam ne weritab Jehova kekwerie biik tugul akoi koit Adam ole bo kungit ne weritab Jehova maat kikisome kapkoros maat ne sabonde nekitindoi eng kenyisiek chesire 30 chekikosirto ko kiowe emotinwekab Kalenjin kong'ete Nandi akoi Kipsigis ak nyowo tugen awe akoi Mugon keyono tugul akoi Sabeny aoti research ako kianyoru boisiek chechang agenge eng boiyono amache ang'alale eng nwokindo ko boiyoni kikure Arap Tangenei Kabargach netobo kap Chemagar nekibanyorchi Thomson kingeng'alal ak boiyot alechi kibunu ano akui kolecho kikibunu ole kile Sisiwe akebwa akot keitu kale kikitaune kakichorugei eng olin kebunu oretab kiutu oinet akoi keitu nyanjet nebo Turkana aketilu kebwa akoi tulwop Koilegei Mount Kenya tatya nyekenam oretab Chemngal keweke kesir Baringo kebe akoi keweke Uganda amu kinyokoet kobargei ak Masaek eng oli keba tulwet ne mining nekikure Mount Kadam tulwet nekergei kitonon kukinet tatya kochortagei eng yundo kobargei ak Suraek akoi kony ipkotebi eng kony kotun kotoi kotender cho kawek nguno keiyo nyokobwa tugen nyekeba akoi Sajang'wan koba chekichorchorta ekeun kobar akoi Solimbo Kisumu koba chekilong'une Kipchoria kopcheak emotinwek lakini kolecho ako ole kikibunu ko mi chi nekitonyi emoni konoto ng'alek sisitu chomoche ang'alale eng nwokindo kale eng emoni ko kale kingeoe emoni ko kikitangtandara kale mito kurkuronik 9 cheongoise kou meli nemi bei atebu ng'uny anyun akole boyondoni komawo sukul boyondoni ko osne kingorekodeni tuguchu tugul chu komi nego iruitosi ak nego akomi tuguk tugul lakini kang'alal boyondoni tuguk chekikono alechi ketyi
Kalau kikiyae matinwek kole ko ikimenye kole jo igere nin ko tabut komi nego ngonyoli komi chi che kiitonyi emoni barak olin bo tabut singomai kotoren chi kowech ngotit kole ko igere mi chito nemenye tabut olin kemenye oli akotinye korik sogol alak kole kikiyae emoni ko kingitonyi ko kikitany betusiek lo akechoru tuguk kitonyi kipsengwet akechoru betusiek lo nebo let keachi ako ngomi kwenuno komyan chi kotun kole tany atinye kerichek kokon teta moitanyi sikobit kinyae yeibata kakokinya chichi akosob kopcheitagei tiong'ik tugul eng bororiosiek kwak akopcheitagei bororiosiek tugul eng kutuswek kwak kele iwendi no ibeku tany iwe no iyeku ibing'urani iyeku ng'etuny iwe no iyeku belio iwe no kole yeibata kobit lugosiek chekikibargei akobit yestaet ak nebo let yekakobit yestaosiek 9 ak meng'atosiek 9 kotun bitu yestaet nebo 10 netun yekakosulda koit chito nekitonyi emoni akokur ng'ony komugul kotonon tatya kobit meng'atet nemakokesugei. That is the creation epic. Kale ne sirutikab Jehova kitabutab ng'ang'utiet 12:7 komwoe kole kibit luget eng kipsengwet yekiwo Mikael koboto malaikaisiek chik kobargei ak maswetit ak kwai luget maswetit noto ak malaikaisiek chik akine ako maiterteris amatokosich oldinywa eng kipsengwet keturur anyun maswetit noto kwo ng'ony erenet neo nebo keny nekikure saweliet nekikure Setani kaberberitab ng'ony komugul keturur konyo ng'ony koboto malaikaisiek chik ak inendet. Atebegei ale lugoni kaking'alale eng kipsengwet ko kiborchindoi Jehova biikyo kong'ete yekingekakeyai yaetab ng'ony kolechi Jehova Job kimyono yekitiendos kecheikab kamuktoindet kimyono yekiyai tuguchu tugul chu neindochin mosorot eng keunyi ak kapsomok ak bolik ak kecheik tugul ak koitab kecheik konyo kong'ete eternity past ni akonyo koit kabutet eng kipsengwet akobit luget koking'ebit luget keai ng'ony asikobit kobarta Jehova torornatenyi tatyo kochorgei Jezabel akine ako emonoto kiyai koni kaki-expandan konyo ng'ony kong'ete kokabit kabutet eng Abadam akoi tun koit chitab kobo emoni kuye kamwa boiyot boroindo ni nekimeng'isiei eng ng'ony amache keng'alale utok eng nwakindo kele kiborchindoi ano Jehova biikcho. Netai kokamwa boiyondoni kole kikitany yoin kamuktoindet takurkuronik 9 cheongoisei eng soet kou meli nemi beek ak kwong'ole kanaita ano boiyondoni kole mi takurkuronik 9 cheongoise kou meli nemi beek eng barak amu ngachek kingen kele flat emet akot chumbek ko kiyoni kole is a flat world lakini kale bukuitab Jehova inendet nekiyai kipsengwetisiek akosongchinine nothing hanging on nothing konamgei ak ng'olyon nekamwa boiyondoni. Nebo aeng kole boiyondoni kingeyai ng'unyuni ko kikitangda ndara ak kikitany yaet eng kipsengwet akechor betusiek 6 yekingobata noto komatakitany ki age tatyo keachi ko kingya keachi komatakeyai ki age kokerkeit takurkuronik chotok ak chemite chekingen eng betusiek noto amune kicham komwoe biik cho kolen chepkelion 9 wok 9 makibe 9 tai sikokure bichu chepkelion 9 kokale kitinye asista keliek 9 cheikwenyi ng'onyosiek tugul chebo korik chekitindoi takurkuronik kiche kongiwe yaet komugul kokale akiker kamuktoindet Jehova kole mamie kotepchi inegei kakwa Jehova eng ng'ony kakwai Adam akoker Jehova kole ngomamie kotepchi inegei kolachengchini toretindet nekergei ak inendet taunet 1:26 ak 2:18 kounoto kabit tilyandit nguno eng kwenutab chi ak Jehova ak eng kwenutab Adam ak kwondonyi koek Adam ni tinye tilyandit ak Jehova
tinye tiliandit ako sotionyi ako tinye tiliandit nyaet. Kopit kapsubenut netai ingeden nekasho koborchi Jehova tiliandit netingegei Jehova ak chi netingegei chi ako sotionyi ak orenyi komugul ak netiegei tinyei ak yaet komugul. Ak kinget ak kekosoti kopit nyat eng kipsengwet kole ne boiyot kinyagei chi ako myan chichoto kokurgei tiong'ik ak ing yo kokurgei tiong'ik kosubkei ak atindiotab arap tongenei kolechigei tiong'ik sikeyai netya kakomyan chichi ko kakobit kabutet akibit kwakat eng kipsengwet kele kakobut chito nekiyakiyai eng itondab Jehova. Kachorgei Jezebel eng kipsengwet ak nyokolechi tos kile kamuktaindet ng'wan chebo keti kolech kwondo ketit inegei nemi kwenkwenut nebo imbaret kolechi iman mobeku. Kachorgei Jezebel nyokong'alalchi ak kwondab Eve Hawa kwondab Adam kokingya koberberi kolul kong'us setani tiliandit nekiting'egei ak Jehova kokabuini kong'ekabui kong'et Jehova ak nyun kong'et yaet kong'et Hawa ak Adam ako kakonyor kit nekure counterfeit spirituality. Kakokutungchi cheptalelit age nemanot kong'asiakan tiliandit nekiting'egei ak Jehova konoto ikere fractures cho kabit eng kwenutab Adam ak kwondonyi amu kole ara katolion kokiibwoni ako kikono ako inye Jehova nekitou tabuni kakotoiyo kapchi kakotoiyo Adam ak Jehova inini kakotoiyo ak yaet kelechi kichubei ng'ony akobit myanwogik akande katok ak tablelinik akobit tiliandit ak setani kotoigei kit nekekure the law of the jungle. Kait luget kole ne boiyot amu kang'ya kobit tuguchu tugul chu keon komanda kobit four fractures cho kaboru ng'yo at the ecological level, at the theological, at the interpersonal, intrapersonal and the ecological level. Kotoiyo tuguchu tugul makomi mat kinye ketis mat keyach keib mat age nekikibune kipsengwet sikobit nyekekimise matab kabadam nekakomama kecheng kirkit nekipkesamune bitonin sikochorgei nyekiname cheptab orani kekure cheptab oret age netun wendi oret age amu kakoek matab Adam nemei ko amu kakoek kimema koyai kemusta kirkit kot age asikobit keib sarunet. Noto amune kole boiyot kitun kole tanyongen kerichek akakonu moitanyu sikobit keamda mogik. Koking'yagei anyun kosop chichotok amu kikikon moita weritab arwetab Jehova sikobit keeny sikeamda kerichek chebo sarunet ndorenik chekikiib kipsengwet sikobit sarunet kokon Jehova werinyi sikobit. Noto amune kicham komwoe kipsigis kole makibar wering'ung makibar arweng'ung kokingen kole mi arwetab kapchi nekitun kebar netun kikose komwoe ketieni tiendab surumbo kole mebarawech kibek lagocho tingo koboto towenyo kong'et eng betut nebo somok kokanyo kirkit nyokobal keringet kot komong turu surumbo kole ne boiyondoni. Taityo anyun kole tany maopcheitegei bororiosiek tugul amu kakebwa akoi Eden keyat kurget kelechi amu kaiyam iwe chebo ketit nekinoe chemiach ak cheyach kokakichub ng'ony akinde katok ak tablelinik imondoi ing Eden ako kaweku obeketugei so koe kamukonik chekelen inopchigei kokoi koyomyo koeny Jehova kechiriet netai kokochine sikobit ketugei kechiriet konopchi kamuktaindet ngoroik kokakikoito kokochinet tatya keon komanda Eden akebe kot keitu Sumeria yekingoa ketoiyo bororiosiek tugul kopcheitagei eng ortinwek kwak kopcheitagei tiong'ik kopcheitagei kit age tugul. Koni kale boiyot kopcheitagei tiong'ik kou kerkeindanywa akotender biik eng bororiosiek cheterchin kou kutuswek kwak koba anyun koyome ng'ony komugul bicho
ko ginyo ko pengun tugul wala na sirutik ab Jehovah ako manda kamukta indet na paturon na tetinendet ng mareta beden sukabit ko matengun wala gigina muna inendet ako on jijotok sukabit komanda ako onde gerubik ingo basta pong assist ba mareta beden ako onde ro tuetap chog ne lieli otak kinga ko maswek kul sukabit ko ribore ne wendi wala migeti tap sabon mamiji nagi ko sil ro tuana tabajo awgi nyage engen nagi jor ke engip sengbet nyako manda ko ngat adam molemi sigosar aktun bayat kurget ubun kwen utablu ko siya malaga ishek sige wage den magusang bet kuking natamane kingolal bikyo kole ingot koe tagiet korgo kiet ko giba ishe ngortin wega ing giba ishe ko boregon egon na bagoy ke nyetune sarun kingo ya je gon ta ka tul gel ka ko giet anangel ka ko ip ke giet embe tu shek ka toy ropta ako toy gina ka tul ne mie una tak amaje ge gerin nyu ga ne gele tu waen je gi bare ga kan gora luget na gi toy sengbet o gi moy bi kyo ko le bi te gi ne ge gure the cosmic order or the principle of love and goodness ko ne ga le nga ko giet kako tagiet korgo kako ipke giet or not the opposite as no this is the cosmic order lakini kama sin komi the cosmic chaos cosmic conflict forces of chaos and evil konige mwa golen got ko to igelelwe if the cosmic order survives the onslaught amuga ko to ge lugeten gibsang ngot ko tagiet tiabioso ngot ko tagiet korgo ko kakaet amaginam garin ngot ko tamuren ko brit wone age bargay kele kaleji Jehovah aktun en werit aya uga swat en gwani sigabit onyoru sabon ko bun jebioso ni ko ni kagelen ko tagiet korgo ko tagiet jebioso ngalia tagen ne balet ya wendi awang ko the divisions of the hours of the day kango jarasis karon ko ibu ko mangunet ngorok ta askaleni ko ko ingyan asis ko betu shek gi ay karon ge bendi ko ay karon igure lago karon ke tum karon ke gi ta tukul ne mie karon ne gi abi tum ak ay ka beruro askaleni ko ba jubisio askalen ko ba ngisirisio ke ka tukul ne ba miat ak tubisio ko gi ay askaleni ko ko ilasista ko wek ko tokki ke olimba ko cherongo kaya enin ko to mi ko ngasis neger ke inda ngoliondo ni kembaut ko ni geboru that chaos that take advantage of the night disorder to unleash evil upon the land but the day is a promise ay amajo abor you to ale ne boy yo yiga ko bi lugoni ko wendi kolengat tet kai ako ay gungatit no so surye ga ay weri ga korgona ko ga mayo ako bi testaet ag lugosye ko nigere lugosye ke bara ga ingon gamogol ako ga ma Jehova ko le ay agugigen ngita butab taune somok tamanang mut akande bunyon dit kwenu nginyendare ta kwanda agen gwenu tabiya tengu agi atenni so ko tuinen dat metingu agi guteng variandan ni kigen ni tok ko nagigigen ni nyege sikke sige ka bagoryo digure garbesen wer batye na budutulono ka kongasis ngi so manang kita buta Ezekiel agita buta ngongut ko weri tak na budutulono ka kongasis ko Jesus ama jiger kita gas pagin na ama janya ginet kebe tu taga magorani even in the luna sako ko kijam ko ben diarawe ko sukkay agani shikya gigi genigele mage situero ko unata ingoma jago manach chi kwan ko betu shikya tai ko tom ko betu shikki ko gigi geni amu it was the promise of the son to be born. But you go silta betu shekki ko katep ko katjeng won ko ka ko serendan gele oh my goodness mata ko jorge aweri
So in the Hebrew mind, I mean the Kalenjin mind, the time of menstruation was the Holy of Holies, when the son was to be born. But after that, when we miss the ovulation, we missing the chance of the son to be born. This is why in Leviticus 12 and Leviticus 15, it is very important. Amu kibogo manut. That is why ngiso manatin dot of Onan where it up Judah. Kinyago me kindi chabio senye konget weri nyago tango ako sertage suwe kobar Jehovah. Amuke suwe joto ogiboru kigen negigen. Logi neginya tango yote kobar kamukto indi. Kongiwege Leviticus 15 kongolole ngolianda na 12 kongolole ngolianda na why it was very important. Kigiribe ke suwat negale Jehovah ayagu. So that is why amajabaru ngita genge. Ngiso manen Deuteronomy 27:12 and 13. Kogigia ya kara tulondo gaeng gimituluetab ebal ak tuluetab nebo. Negigi berurishen gamastanini kejubishen gamastani. So notamone kinyo ako sirta betu sheju kogigure bik yo kanya ko ngeasis kwalem. Kele TV cheka parlemet. Kwa mune ka kongete goro no isa sita koginyone sarunet tonon ji sarunet. Kongete sa astane ko chorta ke ko limbore ko barum nyat when the cosmic order and the cosmic conflict clash. Ko kongete goro ko baru ko mangunet. Kongete uni ko ko asista olimbolem. Ko ko jerong ko ko terteris kim na to shegap setani ke bay meninda. Notamone kagile kabarlem ko amungo nyo kwasista ko jorta ke olimbore. Keri be ko karon sige situeri ne tunyo go sarwech. Notamone agi maja setani ko ngemang tiliandi. Notamone igera ko timbe tusheju. Ko ako lago chemenge jen choko egi ko ta ko tejenguni. Ko toy kolilan ako toy ko boishe ke jana e ko ngemang dibi agiroriji. But the event of ovulation was the Holy of Holies, according to the Hebrew mind and the Kalenjin mind. Every time the devil did not want that experiment. Every time the circles were predictive of redemption that is to come. That is why sexuality is the most shameful discussion. But I want to take time someday to talk about the gospel in the order of menstruation. See, understand and the whole ovulation and how it predicted salvation. Como aboyat kole, yete setai lugoni gunotok, kigani betu nagilen tunye ge sijagenge, na tunye go ngeme ba una tetap setani, ako tuimeti terenet, tatcho go sarwech. Konotamone every month, our females represent the cosmic war that continues between daylight and night, between goodness and evil. Kotkotego chiji. Kole arap tangane aginya go batay stao shek sogolu ang mga to shek sogolu. Kotunit kamunget ketun tuek chiji gito nyemon. Magolo tupcho shekyo. Yatunit karonet agenge yatun jorgeji. So notamane agi jam got kenibi kyo kole muaji ngone bara brambu kole matakabas mursi. Kyo wegot kalal gel do taitem doroj imam balakwa. Ulang ko bang boyo ko sumnyo ko mang jebyo so ko melia kyo we ko tait ko lulget nang ko lulget ke mojo lagi besyo bole kamne so ko bit ko leven ki ko kale penne betu shek ke mage atito ishe amu mage basa mursi aw kala ko bit yestait ke yestakot kete matinwe em toroch emam balakwa nenguna ko mi jami Australia ko mi jami America ko mi jami ke berwe ke terkino lo mage benditu awat ke meju ma benditu ngame login ni kale ako tu ni tu waga ni bage mbay kwen amu kale kyawe ko tait ko blul get ko jam ge mo ge lo ngulul get ngip sigis ko to le simamik ko waga ko kale mi tebe tu ne tun bi tu waga ni bage mbay kwen ko mang kita buta mata tipte mangmut ko lagi bi tu waga tegin ko sandet ke mbay ge laga ko sandet
Komanda TV chekichobotin bergeinik mutu konget mutu chekiberberein tebutyen yu koskoleng'uni yole yemakekas wakatab kemboi kwen ketononi koboto bergeinik mut cheng'omen anan ketononi koboto bergeinik mut chetun berberen chekiesyo. Somen yu ale kou yekamwa kiyotok yetun kait kaplulget ako lulgetotok kotun mwechin chetililen ole kibesyo bolik. Yetun kimandae kecheyatab Orion akebe Kipsengwet ole makomi beekab kong kokeny. Kotononso chetililen chekur kainaikwak eng sartit bitonin. Tatya kotoro Jeiso yekakokeskei lugoni akeng'em emet komugul tatya kwa Jehova yaet nelel. Kosulda kit nekimwa Raptangenei kole itu komung'et nebo koikeny yetun twekchi chekitany emoni akomut chechi chetililen. Akeng'em emoni tatya kotany Jehova nelel yemakomi lugosiek amakomi baretabkei. Eutab Jehova ni bikyok nekindochi betusiekab boisiekyok ing ng'alek ak kalewenoisiek ak tienwogik ak tuguk ng'isiat chekikiboisie ako katosome ale achek chekikose tugoni. Logoiwek chemiachen chekiamdoi ko kimokoibwech chumbek. Kishong'ololchi Jehova boisiekyok. Noto amune kamwa kitabutab boisionik 17:30 kole kimamake Jehova betusiek chekimokomi naet ako kang'at nguno kole konai tugul akowekchigei tugul sarunet. Tos kiutye sarunet nemi Jeiso. Yekisomanse kele kibukoini ko kiibwech chumbek. Kamoche ang'alale rani eutab Jehova eng marandutab bandanyo. Makolo sikobit konyo nyokomute keweke gaa. Tos ichobot ak itononi koboto ichek chetun kikur kainaikwak eng sartit eng oinet bitonin anan kiboto chetun bendi luset ak ng'etiet ak chotisiet nebo agoi. Somen yu nitok eng kainetab Jeiso. Ongesa kamuktoindet nesobe koikeny takokasak tugeng'ung eng kwenunyo. Kakeker marandutab eutab Jehova eng marandutab bandanyo. Kongoi Jehova amu kakekas tugeng'ung. Kinde mautik ak kwenkwenutab boisiek ak kwenkwenutab ibinwekyok ak pororiosiekyok sikobit keamda logoiwek chemiachen. Konech keku cheikenisie ako chechobotin ndenyone bet anan ko karon. Amu nito saenyo eng Jeiso ne Kotiokindenyo. Amen. Osere bikyok sikiberuro. Kongoi pastor ng'oliondono ng'oliotab Jehova nebo kamang'unet ne inegei akobo meetab Jeiso nekim eng kimurtoiyot noto keswot nekikiyok kobun Kipsengwet noto keswot nekikon sobondab koikeny noto amune sikemi yu. Kosomen yu ale maikachegei kityo kakimokchigei sobondab koikeny. Ongemwochi icheget anan ngemwochi tupchosiekyok, ngemwochi choronokyok kele banda nemi nguno ko banda nebo Kipsengwet. Makomi kakaetabkei. Oyo ngemutu cheechen ak chemengechen kobo kotab Jehova sikobit konyor karonet nemie. Yoto kanyorgei Jeiso eng kong'asis betut agenge ak karonet agenge. Kongoi pastor ng'oliondono kaikonech nebo kamang'unet. Ngoberuri Jehova akoni kimnatet kora sikobit itestai ikochi kamang'unet biik chikobet kamang'unet. Ko anguno ko saisiek chebo tebutik. Ngitinye tebut age tugul kosubkei ak ng'alaletab betutab rani ko itagat sikobit itebe pastor ko yan tugul ya ibwoti tebutiet komi tiendo nekemeche ketien agenge nelen oyie ngemutu bikyok chemengechen ak cheechen kobwa kotab Jehova sikobit kemeny tugul Kipsengwet. Karibuni. Woi, muna ulung mo? Acham lagi apa sih? Woi, ngai ibu tahu nu? Ami, dah mungkin dah lalu di. Woi, anu li tahu? Woi, mana itu tak ni? Woi, ani saya? Itu. Woi, ang lihat top jauh ya? Itu. Woi,
Amutua we chariots, amutua bikchu. Big chekikubun ng'woninwek. Amutua kobwa gaa. Komuny koigeny. Amutu kooreni anu katerterichu. Ibomutu jemite bitani. Amutu jemi bitani. Choronokab Jeiso makomi rire kokeny makomi ng'wonindo kokeny amakomi kateyet eng kainetab Jeiso. Amen. Ibomutu Kongoi mising ang tenijo akolos Jehova akakokonech koleji tuyongei amutu tupchosyekchok chemengechen ak cheechen sikobit kemenye emanotok tulwet notok netilil nemi kipsengwet. Ko kasari ko kasarta nebo tebutik, ngotitinye tebutik anan tebutiet age tugul koitagat sikobit itebe Pastor Sammy Ngetich. Angen ale tindoi saisiek cheng'ering'en sikotoi boisiet ngolimbo America meche kwa kanisa inendet, ko kasome kityo sikobit kejaktae tebutik. Kama uko na swali lote mnakaribishwa.
Kwa Joel Kimeto, daktari, karibu. Kongoi. Ka agas ngoliotab Jehova ne kakwamtewech Pastor Chemagar. Angen Chemagar kiyowe kotanyoru en emetab Amerika yeking'ololwech betusiek alak kora amdoindet boyondonon kikong'ololwech en kotab gaa uon nekit twice kiyowe 5 times emono ako kikoibwech ng'oliotab Jehova. Amoche kityo amwa ale oye ngwany bichu mengechen en kenyisiek kokose ng'alechu ana yoche kitokenyechi kearorchi amu kokose ale kong'iotin ng'alek missing. En achek boisiek ko kanaman ine ng'alek akose ale iye koyote anyun. Lakini katobwote biik chemengechen ale ngwany nyikuitos ng'alechu ana moche kitokenyechi asikotokonyumnyumitu. Si yon kang'ololwech kong'alal akonde Kingereza kidogo konde alak amu angen ale mi biik chetako tiete en naet. Anibuch ine chitab Kalenjin ko olimbo ne pambani koktabot ko sawa kabisa ng'oliot. Kongoi Pastor Joel Kimeto. Wakabaji waka Chemagar alenji asite en contextualization ito ichop ilenji aki asiko kochutin itikab bichu mengechen kora arorunet netako amun nenon ko kakibun oret nebo ung'utiet neo keityi etunet keityi sorunet ko kabun akot korokutik chekoromen nebo kwong'ut amun ngemwa kele kakorir kiet kakoech kiet tangoech kiet koek takorko ko mongen biik kyok chechang kole kakile ne. So nguni komoche ine kabisa konyo lakini kakiberuron ane en ng'oliotab Jehova. Kongoi Pastor Chemagar. Kongoi Rab Kimeto, karibu kabisa, abaibai ketebi tuwai kokeny ak kituye neuni. Eng dakikaishek chekakikono kokobet tuwa kabisa tukyoe amu kanetisyoni koyome wikit agenge amu there are so many sections kai summary kityo akoi mwisho amang'u ale taketinye boroindo nekiyoe each section tofauti sikeba Ngereza sikiboru exactly what is going on. Kokaboru kityo kwa muktini taarifa ya habari kwa muktasari. So tokomi anyun hii taarifa ya habari yenyewe. Kwa sikenyai kabisa komuch koikuyo tokol. Kongoi Pastor Joel Kimeto ako kora Sammy Ngetich. Ingane kora ko ana achame kutit. Ko nekit 90% ko kanyoru. Ana ko 98% amu ane kyoetyi kutit. Notok amune achame ang'ololi kutit kila. Amu kararan kutinyo. Ako ngemwa ng'olyo kutinyo kochute kabisa yaani meutye. Ko kongoi missing Pastor Sammy Ngetich. Ko kora ko ngotut komi chi age netindoi tebut anan ng'olyo ko itagat sikobit keib kasarta nenwach sikenyoru sait ne inegei neituitos echek tugul. Ako asome kora mitoek chekomi chemitei ko oye momanda sikekonon nafas sikobit okatech akomwoiwech. Airirono tos tinye ng'olyo akase uo kebus kole. Hello, Bwana asifiwe. Amen. Achame amwa kongoi, awekchi kongoi Jehova, ameche awekchi kongoi Pastor Chemagar. Ngemwa man ko kasirech ng'alecho, kasira kabisa, but because I like the history, kakonektani kityo on like the creation story most of it. Halin akas kelen arap tongine ameche anai kole kala arap tongine ko ngo like si kushika ile nipita tu but I'm blessed, nimebarikiwa sana. So ane kurna Irene nyumbani ni Elgeyo Marakwet ako kangu tu machut kanisa kwa kingalali ak my mother amenituma na salamu kwa Chemagar. So Chemagar pokea salamu kutoka my mother anaitwa Dina akobo Kapkarambang tuikain kale jo Chemagar kutoka Filimon so tirane so pokea salamu. Kabisa. Dina koro kwanda. Inyo awadina kwa nei kabisa angen Dina usomienga Karamba. Kongoi katwa kabisa. Agati kabisa ya.
ni mamangu, lakini saa hii ami Saudi Arabia ko kakukeyo. Amen. Anong kayo? Kimenye Kimwarer. Oh, ganyo ko nyaway ka buko. Aja nga paingi niya sinyo ako ika ibunu kapchirani. Karibu sana. Ang gumuare lang sa. Konggoy, karibu. Ya uko ndo ni hawo. Thank you. Kongoi. Ngale nara wa ma wa mite tebute amu ora kiribe kasarta na pasta. Meje kwa kanisa. Betu taurani walimba Amerika ngala ma mos ko endi betu tab tesap sabato. Ko kongoi missing kasarta ngoi so bit ketu yi ay kasarta tab Jehova. Ko sai se jo ko sai se ke ba sai ne nege ko ji aga tugul i an mugul ndangu en sai se jo so bi tinyo sai ne nege ne weki ba tin ga Jehova jo Jehova ngit kamugul so bi konda eta tab Jehova au gi mite Jehova be setor ko sa men nyu na ba sai ko sa me siaga tugul ne ka de na vas ko sa de kanisa ne so bi ko tunen au gi mit au bartalab ki yit ako tungo ya kiso ne boy sa men nyu gorana ba sai ko gi sa je metap Kenya ingen gele mi bi miru bet no mi singe mat ne enge masu ke ter enge metap Kenya ko gi sa je jeget amungu magi mut ke tolinda wite saet de ba Jehova ana gimna te tap Jehova ora gi sa ji family se joget ana kap chije jog so bit kora ko teleso awari blago kwa agondoji Jehova menga tasi kwa agari kwa agotu ngora wa ekisa ko samet kora na basomo onge saji gi waiti ni gap Jehova jotok pastor Joel Kimeto Solomon Kendagor Pastor Grace Pastor Caroline Reverend Lele ak waiti ni gap Jehova jindo jin kanisa ni tak so bit kora ko baisi Jehova ana ko bais tamuri tap Jehova nguritenwa ko sa menu na tak na basae betu tabran ko amejago cha Solomon Kendagor agora Pastor Sammy Ngetich so bit kondo yu jeng sai ne nege onda ye utap Jehova ko amejago Sam Solomon Kendagor botiga so indai tai tap Jehova eng sai agora so tare Pastor Sammy Ngetich achaga go nyago batagi go bi chingeringin taye chakami tiga mu ko betu tabran ko katech karibuni sana agora suma uchi Solomon Kendagor si soji Pastor Sammy Ngetich nenotok ko ibet father-in-law ko nge soji icheget so bit ko nyor kimnatet ab Jehova ago wa Jehova icheget kamangune ne nege ko le betu tageng ko tuitos yega be kisen boy ko sa men nyanan saet no to naga sam so bit soji Pastor Sammy Ngetich ak the family golimbaga agora emeta America. Karibu sana Solomon Kendagor. Kongoi missing, kongoi Pastor Chemagar, welcome. Karibu Pastor. Yes, wonderful to see you. Kongoi missing. Pole kachele on kidogo. There was some things that were going on I had to take care of. Ko oye kongoi miege sa. Jehova kwanda nyona mi kusongwet. Kongoi missing amu poroini kyoko na yasako bit kebwa taingung. Kongamu kanisani. Kongamu biik che kikochi kabwatutiet ak ng'omnotet kobwat kole kimakchinigei kaniset neuni. Ne biik chemite emotinwek alak chemanyoru kanisa konyoru boroindo sikokas ng'oliot nebunu bukit netilil. Ak kora konyor yamdaet ak Christianik. Ara kongoi amu noto. Kakibwat taing'ung nguni kiptandinyo Jehova, kibwoti family noto bo kiboityondeng'ung Pastor Chemagar ak kainyi amu koibet boiyot nekinget kele kochamat ako naat eng ichek. Jehova ngonyo meet koibu kabesiet eng ichek eng ng'onyuni. Nganda kinget kele mi ng'etiet ak kinget kele tun kimi tugul ako tekemi ng'onyuni komitei iman ng'wonindo. Ara kisome missing sikobit ikochi ichek kimnatet kakaikaet ak itoret sikobit komuch kotestai akonai kole sobet netinyei
ko makyin inendet noto kaimut kotestai ako otin ako boiboitu ara toret mising. Bunu noto kimnoteng'ung, bunu tamimit netilil ara kisochini tugul Jehova iberur ak ikaikai. Nguni anyun kakibwa taing'ung kisochini emenyo nebo Kenya. Kisoe mising itoret Kenya. Toret serikalit nekoikonech nebo emenyo. Ikochi ng'omnotet. Ikochi kobois tugul. Kong'ete eut noto bo boisionik, Executive President William Samoei Arap Ruto, Deputy President Rigathi Gachagua, ak family chechwaget, ak anyun cabinet tugul, ak tugul chebo principal secretaries. Tugul cheindochin akot che county commissioners, ak regional commissioners, toret tugul kobois eng oret nekararan. Toret parliament, senate, ak National Assembly, toret judiciary. Choto ko morik somok cheindochin emetab Kenya. Toret mising sikobit kobois tugul akotech emet. Toret government tugul chebo counties, governors ak MCAs. Toret ichek kiptaendenyo. Kisochini Kenya kobit kalyet eng emet komugul. Komosta age tugul. Kibwoti emotinwek checham komi nyigisindo. Turkana, West Pokot, Baringo, Markwet, Laikipia, Isiolo, Marsabit. Akora kekesat kora koyookse eng Ukambani, Meru. Kisochini mising emotinwek tugul. Komoswek tugul asikobit konyo kalyet emetab Kenya. Komugul emet tugul. Kisomin kalyet. Kisomin kora Jehova itoret konyo mokornotet emenyo. Asikobit kobois biik. Nguno komi rubet. Ara kistoe mising sikobit itoret kobit ortinwek kole ketorete biik konyor amitwogik nguni. Tetyo anyun ikochi ng'omnotet kandoinatet nyo konai kole malasima ketinye rubani kenyit age tugul. Mi ortinwek chekimuchi kekol amitwogik ak kekonor amitwogik ak ketinye. Ara kisomin sikobit itoret konyor ng'omnotet ak kabwatutik chenyolu asikobit koisto rubani bo Kenya ak tebernatet neibwech kila kenyit. Kongoi amu kikonech ropta. Kongoi amu kikonech beek chemi ng'ony chekimuchi kibise mbarenik. Ara kisomin mising itoret kandoikyok asikobit koker yoto akobois. Iberurech rani kiptaendenyo. Iberur Kenya komugul. Kisochini tugul chetinye ng'wonindo rani sikobit ikochi icheket kakaikaet ako nesire kokonyor tuguk chemokyingei chebo amitwogik. Kisoin eng kainetab Jesu Kristo wering'ung. Amen. Kongoi kokeny Jehova kasabindenyo kemoche kemwa kongoi. Kikakoech emotinwekyok chebo cherongo ako imen eng kebeberwekyok chebo Kenya ako emetab Australia. Kikurin Jehova sikoi tuyechin tuyoni. Kosopcho sobonwekyok yekakekas tugetab Jeiso. Kosopcho meng'atosiekyok, kosopcho lagokyok, kosopcho sigikyok. Akot ngap mi betusiek chekibune mesundeito. Yekatuch emet komugul imenindo ako Jehova kongoi amu kamang'unet nekitinye eng Jeiso. Akisochi kandoikab tuyoni Jehova, kiboitinik chemi kwenunyo, chemi emet age tugul ole katuyechi tuyoni. Kongoi amu orani kakimuch ketuye sikobit ketoroigei ak kenaigei mosto ako nesire kepchei logoiwek chemiachen. Eng oi tugul ole kimitote, akisochi moning'ot ak murenik, akisochi kwonyik ak chepyosok, akisochi ipkesochi neranik che werik ak che tibik, ak manyorunik chemi oldinwekab meng'atosiekyok ak korikyok. Kele siste tungwek ak yaitiet age tugul tatyo kosopcho. Ngotunen eng somanosiekkwak akobor eng mung'arosiekwak. Asikobit kimuch koib kaberuronoto kot koit emenyo kosopcho sigikyok, kosopcho tilyanutikyok, kosop kaniseng'ung. Akurin kiptaiyandenyo asikochi ng'omnotet ak naet kiboitinik chekikur sikotononchi akwoni. Ang karon nebo koigeny tun kakikesu labatet. Kekas tugetab Jeiso mestowot neo kole nabwa mong kibaunatet nekikichobwo. Yemasikebesye Jehova kotebi kobotechi. Ndoiwech
Agirete jeng bani kot koit korune titung gas cheiso usai agenget ko bata jemi temburiye ga taraji ne balik bagum sangut samen yani to yegi lasuna ge moy go ngoi engai ne sabai ne ba jeiso ne got jagin nya amen amen Amen. Kongoi, Pastor Sammy Ngetich. Baraindo ndege Pastor Solomon Kendago indaitai tap Jehovah inside. Ko kama jata cha Secretary Matred Tiptanui sababit igonu matangazo botitinye Matred Tiptanui sababit about Pastor Grace kama kongoi acha awaji bigayeng sumoko batis. Matred botigo so Matred Masagere Matred ndo shida nebo karibu Matred. Good listening. Ngayon na Matred Chiptanui about Salabiga Linglin Tamnyole is my name and Tatu is my childhood name. Acha mekaina jota missing. Kigurna Matred Chiptanui mi to live Dubai. Nashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake. Kongoi missing Pastor Ngetich in logo yochege by neurani and guy got deeply. Kama kikase bikalage kaliwe na ikala chimagi mo yes but the word of God was so powerful. Gubero tu missing kunga muke kasarta ngung iba ya kuita braini itagate kanisa ni ba global kitinde section aing netai tausa tanan wa Kenya ko satsa day second section ngate satsa ko sa 10 karibu itagat missing kongoi pasta ini tukunde mi global Kalenjin amu ko sinuai kongoi missing amu uchengi logo yu tibunu ta ko terchin kilaga tigenyoru tot agenyu bikase komi melenda giro tot ne umbia kikase gele agenyoru logo yuek chei wala ngut pika like sometimes some people they can be in the church but gumanyor the word negative sabanda come next week ma go but when we get new things saved and then ngabu na tilil kuma gilo mo singo tungol ta Jehovah kongoi missing pastor kongoi all the leaders in the group kongoi missing amu waisino kora ale ni bi sokul jeke mo ko loken intrani gobra Jehovah en baisine un no bwane ko tab Jehovah gila stul age ma kai ni nyamu sabi kai kongoi missing programa everybody agora lengo ngoyeng master no going master contribution of our brother kongoi missing it's a great thing you did kongoi missing pick up kanisa sauti kicheka chuko mchikiori chikirwa en nyasuta nigi nyoro kongoi missing sikiberura gobra Jehovah missing Abunu Nandi, Kabiet, Tekayat village. Kongoi, our secretary, Matred, ko past Grace, ngaliage ngenabo Kongoi, and then, yes, karibu. Asante sana Mwalimu Sugut na kila mmoja wetu ambayo kwa katika mkutano wa siku ya leo. Nasema Mungu awabariki sana na akaweza kuwainua. Nataka niseme asante kabisa to Pastor Sammy Chemagar. Thank you so much. Hiyo ilikuwa so powerful message. Mungu akaweza kubariki na asante kwa great teachings. I like how they teach, you know, na hiyo PowerPoints na unasoma na ina sliding. Hizo zote they are really very good. May God bless you. Karibu tena siku nyingine ili tukaweza kutuendelea kutufunza. Na najua maybe next time sasa tutachanganya hiyo Kiingereza na Kiswahili. I'd love for all of us who will get the main point ambayo pastor alikuwa nazo. Ningependa niseme siku ya leo hatutakuwa na second section. So tutakuwa tu na salamu tu kidogo saizi alafu tutafunga tuweza tukuruhusu watu kila mtu kama Pastor Chemagar is going to another service katika ibada yao ya siku ya leo na wale wengine wote ambao tuko na other programs in this morning. Otherwise, I want to say a big thank you. Just to a few updates ni kwamba tunashukuru Mungu sana kwa maombi ambao mliweza kuombea ndugu wetu Kirwa na familia yake, na najua siku ya leo mazishi iendelea vizuri, tuendelee kuombea. Na wale ambao mmekuja nyuma, nilikuwa nimesema kwamba pastor wetu Chemagar alilusa father-in-law yake, na basi tuendelee kumwombea pamoja na mke wake Dina. Na tunajua kwamba Mungu ataendelea kuwafariji. We will give you more updates as we continue ya kwamba, lakini kwa sasa tuendeleeni kuwaombea
as they continue with the program. And also we have also another pastor. I know most of us, we know Pastor B too, alipotesha brother yake. So please, let's continue praying for all those who are bereaving. And I know that God is going to uplift them and God is going also to comfort them. And for all of us also in US, just know that our time have changed. Sasa tulikuwa tunafanya saa moja Eastern time, but for now our services will be starting at 6 a.m. Eastern time US. So please, so watu wa US, just mark your calendars and mark also your time. Ya kwamba our service time have changed. Otherwise, thank you so much. Thank you so much, Mwalimu Sugut, for the good work that you have done today. May God bless you. I know you really enjoyed the Kalenjin, the Kalenjin teachings. When you were like a visa, you are really enjoying. Some of us, we came to understand later. And thank you so much, everyone. Thank you for the visitors who have come in. May God bless you. I know